Suot kong amigo si Alfred, usa ka taong palakiro. Dili ni siya putot, dili pud siya tambok, murag Amerikano. Kung siya manamit, badipig og maong pinapiit, naagoy mabitik, maayong mangatik sa mga girls. Paspas pang siksirada, bisan gamay ra kwarta. Paspas ug kusunadang manguyan, daghang babayi na ilan. Adunay tulo nga nabuntisan, sila'y ang ipasaligan. Ayaw ka bala ka, siya daw mga asawa, pero atik na. Paspas pang siksirada, bisan gamay ra kwarta. Paspas ug kusunadang manguyan, daghang babayi na ilan. Dili ka magkalikay, maunay imong ambay. Paspas pang siksirada, bisan gamay ra kwarta. Paspas ug kusunadang manguyan, daghang babayi. Paspas pang siksirada, bisan gamay ra kwarta. Paspas ug kusunadang manguyan, daghang babayi. Paspas pang siksirada,